And welcome back to my YouTube channel. Ngasi ay mayam yung pagka video ko share tawari mayam na ay video si ko nusitan like share mo subscribe to bisi maka tata video si ngasi kayo program mo ay do ay CDP kena ado ka orage ngasi mayam je meeting na hogale naki batung nami ese mapum bhana pillagani adu ki mathang na sathari ba thamak ke thoram pare ye mathang moina video ay share to Hello friends, I am Jemina Rashi, Manipur Women Literary Amateur Cultural Organization Assam Hajai. Manipur Sahitya Parishad Bhavan Sanglen da Sinlang na kata ba thoram pare ngase makha ta da video chata da ba hojara age Makan ngase di koi ge kali nomor berapa lagi yang lagi di koi se anjana sama ama kai guna lagi orang untuk cara ni apa ke office ke members ni bazaar singda mi kana baloi je rang hal le mi mapum thana telaba da ko thoram pare ngase chata ba hojara ni friend ko meet Benu Gani Nogogi. Hi Benu. hai Silae. Hi. Welcome. Mayam benar lagi ini baik ini welcome to jadi langsung begini mayam channel sebenarnya like share to bisi. Alat operasi salah dari ini hanya dari Studi Sakirawa Mayang Punawam Dipa Jyoti Parang Jyoti Dipa Jyoti Janadana Dipa Haratu Me Pasubang Karatu Kailanam Arvigam Sukhasati Binasaya Atma Jyoti Nama Jyoti Pradiptaya Stute Brahma Jatiya Sangiba Asumna Khunung Si Anung Si Bilaiba Mapoksi manang budi Oi gipog na pamlandam Oi gi asam ina Yung jage nang gi sapando Ingay pinbanay de
तो